uduce tumwe na tumwe two muri leta ya California twibasiwe n'inkongi z'umuriro, aho kugeza ubu amazu abarirwa ku 1500 yose yahiye arakongoka. Ahazwi cyane nko muri Hollywood, ho mu mujyi munini wa Los Angeles n'indi mijyi mito iri mu nkengero zawo, iri muhibasiwe n'umuriro ufite ubukana bwinshi, ibyahatiye abaturage bagera ku bihumbi 100 guta ingo zabo. Kugeza ejo kuwa gatatu, abari bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'izi nkongi ni 5, mu gihe abashinzwe kuzimya umuriro bahanganye ku buryo bukomeye no kuwuzimya. Uretse aba bahaburiye ubuzima n'amazu yakongotse ku buryo atasanwa, n'imodoka zari zihagaze ku muhanda nazo zarafashwe zirakongoka. Ikivugwa cyane cyatumye izi nkongi z'umuriro zigaragara nk'izifite ubukana budasanzwe ni umuyaga wazongereye imbaraga, bityo ukwiragira hirya no hino aho inzu yakongezaga iyo byegeranye. Umuyobozi w'urwego rushinzwe kuzimya umuriro mu mujyi wa Los Angeles, Anthony Marrone, yavuze ko abakozi be barimo kugorwa n'umuvuduko uyu muriro ufite kubera umuyaga. Nubwo biruko, Marrone avuga ko barimo gukora ibishoboka byose ngo bacogoze uyu muriro, gusa yumvikanisha ko hari imbogamizi z'abakozi bake. Undi muyobozi wo mu rwego rwo kuzimya inkongi z'umuriro mu mujyi wa Los Angeles, Marguerite Stewart, yavuze ko bari mu bikorwa by'ubutabazi ku mihanda myinshi yo muri utu duce twibasiwe, mu gihe abazimya umuriro bahanganye nawo bawumishaho amazi ngo bawuzimye. Stewart yasobanuye ko adashaka ko abantu babura uko bavaho bari, babakangurira kujya mu modoka zabo, yewe banasaba gufasha abadafite imodoka, bose bagahungira umuriro mu gice cy'umujyi cyo gitekanye. Uwitwa Sharon Ibara w'imyaka 29 yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yumvise amakuru y'uko umuriro waciye ibintu, yihutira kujya Hollywood kureba niba hari icyo yafasha umukoresha we n'abana be babiri. Uyu Ibara yasobanuye ko nubwo yakoze ibi, ariko ubwoba bwari bwose kubera ibyo yari yabonye mu tundi duce. Uyu arashima Imana ko umuyaga w'uyu munsi utaromeze nk'uwari uhari ejo. Umuyaga watumye izi nkongi z'umuriro zongera ingufu, ufite umuvuduko wa kilometero 160 mu isaha. Kugeza ubu hari ubwoba bw'uko umubare w'abashobora guhitanwa n'uyu muriro ushobora kwiyongera, mu gihe abawurokotse bo bemeza ko nta cyatuma basubira inyuma kuko ntabyo baramura. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.